25 gün inta fakat akil vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayı abi ay ölmeydiğen kim var ya Assalamu alaykum, hörmətli televizor köykçülər. Erik televiziyasiga xoş gəldinglar. Bugünkü Hayat Şahitler programımızda Qazaqistanның Almuto şəhərində qurulğan İnayət namlıq cəmiyyətinin qurğucusu Turğan Ruzaxunov əpəndi bilan ötküzgən söhbətimiz huzuruңlarda buludu. Diqqətinglər ekranımızda bolsun. Ben Ruzaxunov Turğan. 1950 жылы 1 январ күні Қазақстанда туылдым. Қазақстан туылғанда Қазақстанда Еркет деген бір шәһәр бар. Шу шәһәрдә менің аты боуларым, апларым туылып үліп кеткен елер шу. Дадам Имер Рузахунов, апам Жәнәт бүі. Бұла өмір баят ашы Еркетті өткізгенде шу шоқыштың кейін 50 жылларда ең еғірчілік бүтінлей Қазақстанның қақ еғірчілік көген вақылада біз шу жылларда тұғылып өскендік. Дадам әсілі өзі ағырықчан әдемді. Ағырықчан әдем болғанда мұшы шоқыш вақылада шоқышқы бамай ағырып ататты. Ең еғір ішлада мұшы малланы 200-300 чақырым ерлерге малланы айдап мал сойдыған заводларға апаратты бұл адам. Апам болса біз 13 бала, мен 13-ші балдым. Шының үшін шу вақтыда, еғірчілік вақтыда бұл балла 10 балымыз қайтыш болып кетті. Ақларым, әділерім. Мені әмді ең ақырқы мұшы бала үлкетмесін деп, дадам апам біле Тұрған деп етімі бәгенді. Шу вақтыда біз шу кішеккен бір езіде, Еркет деген бір чоң шәр әміз, бірақ тарихы ба шәр, шу әді тоғылып, шу мәқтәпкі бадым. Мәқтәп бағанда оғылада бүтін қақлы рус мәқтәпкі баратты. Біз мәш рус мәқтәпкі беріп, рус мәқтәп Луначарский деген мәқтәп бады ке, Еркетті шу мәқтәпін бүттіріп, оныдан кейін біраз оқышқы түштім. 1 жыл оқышқы болып, оныдан кейін қызметке бадым, әскерге, 2 жыл әскерді болдым. Оныдан кейін кәгенде мені мәшәді ашу Еркетті районлық комсомол комитет уақытыда яшыланы башқұрдыған бір комитет болады. Ол яшыла өзі 17-18 мың, 20 мыңға еқін яшыла бады Еркетті. Шыныңғыда мені іш қиылып, мен шу яшыланы башқұрдыған бір комитет ішлегендім. Оныдан кейін районлық партия комитет уақылада коммунист партиясы болады, шу партияда ішлегендім. Оныдан кейін мұшу езі егілігіні көтіріш үшін мені ашу немге апады. Бір шаруашылыққа колхоз деп дәттік. Уақытыда бұл колхозны башқұрватқан найты бір Қазақстанда атақлық біздің ақымыз Имеракан Белалов деген бір адам бады. Бұл адам 40 жылғы еқін шаруашылығын башқырған ке. Шу адамның орынбасары болып ішледім. Мен уақылады 26 яшта беріп, ол шаруашылығын башқұрыш деген найты иғырчылық болған. Лекен біз мұшу үкіметінің планын орындаймыз деп, халықтың жағдайыны, тұрмышыны яқшы қылмыз деп, ішінің атрапыды ішлепке тұқшы жыллады. Оныдан кейін үйеді 13 жыл ішлеп, яны еқінімізді найты бір чоң шаруашылық бады, Киев намдыки колхоз, шүйеге мені ауыштуды, шүйедімі бірінші орынбасар болып, мен райысының бірінші орынбасар болып, мен ашу колхозын баш құрдым. Ол колхозының башлығы менің ұстазым қазақ кіші Ибраим Жанака Қожахметов деген бір адам бады. Ол кіші 5 жылғы Москваға кетті, біздің пайтақтымға, Совет Союзының пайтақтыға. Оныдан кейін шу адамның орнында 4-5 жыл мен башқып ішледім.
Ondan keyin şu bir qatım bizning Қазақстан президенті bilan Nursulton Abишevich Nazarbayev bilan bu adam bizning шаруашылыққа keldi, qarab tekshirib shu kelgan vaqtida bu adam bilan men uchrashdim birinchi qatim. Shundan keyin bu adam meni mush Almutlarga chaqirib o'zining yeniga tortib, men bu adam bilan 4-5 yil bu adam bilan ishladim. 2-3 yildan keyin Qozog'istonda naytdi eng cho'ng siyosiy organ qurildi, siyosiy organ qurildi. O vaqtida biz Sovet Soyuzidan Qozog'iston mustaqillik olman deb Qozog'iston chiqib ketdi Sovet Soyuzidan. Qozog'istonda eng yuqori siyosiy organ qurildi, Politbüro deb, siyosiy byuro deb deydi o vaqtida. Onu Qozog'istonni boshqarayotgan 13 odamdi, shuning siyosiy byuroda. Shu siyosiy byuroga meni kirgizgan. Uyg'urlarning ichida men birinchi shu siyosiy byuroga kirgan odamlarning biri edim. Shu vaqtida men shu yerda bu odam bilan nayt ko'p yil ishladim. Nayt yaxshi ishlarni bu odamga men kirib, shu bugungi kunda Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarning жағдайыны, бүгін күнді işlayotgan Uyg'urlarning kadr мәселесini, бүгін күнді абайқы газет, журнал, телевидение, Uyg'urlarning Шунасық институт тоғырлық найт көп bu адамға информация, ақпарат берген, шуларға ярдам қылдық. Мана ондан кейін кішкене саламатлығымға бола, мен bu işlardan chiqib ketdim. İşlardan chiqib ketib, lekin uyda o'tirish hech qanday bir bo'lmadi. Nimishki desanglar, oxirgi vaqtlarda buni ishlarga bizning millatni ko'tarish uchun naytdi bir kuch chiqarishga to'g'ri kelyapti. Shuningga bugun biz shu maktablarga yordam, bizning kadr masalalarini yechish uchun olimlarga, sportchi bolalarga, usulchi bolalarga, talantli bolalarga, naqshchilarga, shularning kelajagi madaniyatimiz texmi gullansin deb Qozog'istonga bolalarni yig'ib, shu bir inoyat shirkatini bir qursak, shular shu millatimizga, Qozog'istonda Qozog'iston zang bilan ishlasak, shu Qozog'istonning ichida bizning millatga bir qo'limizdan kelsa bir yordam qilaylik deb shu inoyat degan assotsiatsiyani qurdik. Mana bugun kunda atrofimizda o'tgan 1 yil bo'ldi qurganimizga. 1 yilning ichida bir 10 odam bo'lgan, 10 odam qurgan bo'lsak, bugungi kunda 100dan ortiq bolalar yenimizda ishlab, shu ishlarni atqiryapmiz. Masalan, bolalarni chet elga o'qishga avetish, bolalarni maktabda yordam qilish, darsliklarni chiqarish, darslik yetish uchun nayt ko'p ishlarni, xizmatlarni qilyapmiz. Shunday ishlar bor bugungi kunda, shuning atrofida ishlayapmiz. Kelajakda endi bir yaxshi ishlarni bitiramiz deb o'ylayapmiz. Endi u qanday bo'ldi Xudo bildi. Biroq niyatimiz bor. Bolalar mush ishni to'xtatmay bir mang'izsaq deb davatidi. O'zbekiston va Qozog'iston va Qirg'iziston bu davlatlarda sizning taxminingizcha qanchalik Uyg'ur yashaydi? Ya'ni bu o'zbekleşib ketgan, qozoqlashib ketgan, qirg'izlashib ketgan Uyg'urlarning soni qanchalik? Ya'ni sizning taxminingiz? Men shu statistik bo'yicha O'zbekistonda 1941-yili 20 millionga yaqin Uyg'urlar bo'ladi. O statistika bor. Biroq yaqinlarda biz Uyg'ur madaniyat markazi, O'zbekiston Uyg'ur madaniyat markazi Sultan To'xtamov degan bir yigit kelib O'zbekistondan Uyg'ur ovozi degan bir gazetda maqola yozganda, shu vaqtida bu bola bugungi kunda bizga 40 mingga yaqin Uyg'urlar deb davatidi. Lekin bu bola kelib statistik bo'yicha bir 29-30 mingga yaqin bizning Uyg'urlar qapti O'zbekistonga deb arsaq davatdi bular. Onun ichida shu 30 mingga yaqin Uyg'ur bolalar bor. Yega bular ko'psi tili yerim o'zbekchaga, yerim uyg'urchaga ketib qoldi. Nimishki desanglar, bugungi kunda O'zbekistonda bir maktab Uyg'ur maktab qolmadi. O'z vaqtlarda u maktablar bordi.
Biz vaqtlarda ballarımız Özbekistanda Uyg'urcha o'qatdi. Bugun kunda maktablar yo'q. Maktab yo'q bo'lganlikdan bugun kunda tilimiz asta yo'q chiqib boshlayapmiz O'zbekistonda. Asli 1,5 balla kelib O'zbekistondan so'zlashgan vaqtida bular yo'q, bizda tilimizni saqladik, bizning millatimizni saqladik deb davatdi. Lekin u millat hech narsa ketgan yeri yo'q, ko'chib ketgan yeri yo'q. Bular hammasi ashada, biroq bir joylar bilan bugun kunda soni nayt azayib ketdi. Uni bugun Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlar to'g'riliq aytishqim bo'ldi. Lekin Qirg'izistonda Uyg'urlar shu soni bo'yicha, burunqi bo'lgan soni bo'yicha bor. Uyg'urlar 50 mingga yaqin Uyg'urlar bor Qirg'izistonda bugungi kunda. 47, 48, 49 deydi, bir 50 mingga yaqin bor. Lekin bularning naytda bir yaxshi joylashgan yerlar bor Uyg'urlar. Masalan, Pokrovka, Lebedinovka, To'kildosh degan yerlarda Uyg'urlar ko'p Uyg'urlar bor. Lekin men mana 2-3 qitim Qirg'izistonga bordim. Qirg'izistonda shu madaniyatning atrofida ishlayotgan bolalar bilan uchrashdim. Men bularga mushu yil sizlar bir yerda hatto bir klass Uyg'ur klassini ochsanglar, Uyg'ur klassini ochsanglar, kelajakda endiki yilga yana bir klass ochadinglar, undan keyin yana bir klass ochadinglar deb, mushuning atrofida sizlar o'ylab baqsanglar deb, mushuna bir ideya bergan bularga. Undan keyin bular deydi, bizda darslik yo'q, kadr yo'q, ma'lumlar yo'q. Men dedim, sizlar maktabni ochsanglar, men sizlarga Qozog'istondan darslik nima akilmiz, ma'lumlikni nima akilmiz, ma'lumni kelajakda o'qitadigan faqat bir yerimiz bor hozir. Yerkatda pedagogik kollejimiz bor. Shu yerda hozir Uyg'ur maktabda ishlaydigan ma'lumlarni o'qitadigan yer bor. Shuning uchun biz bular bilan nayt baylanishimiz yaxshi. Bu yil shu bir yil mana ishlayapmiz. Bu yil shu ma'lumlar bilan butun shu Qozog'istonda Uyg'ur maktablarini aralab chiqdik. Bolalarni shu kollejga berib ashada o'qisanglar, nayt bo'ladi yaxshi, shu maktablarda ishlasanglar deb bu ishni mang'izyapmiz. Mana masalan bizda hozir neyada özümüzün kollej Çaykovskiy var. Şu yerda Uyg'ur asbobga o'rgatadigan fakultet bordi. 10 yil burun 40 ga yaqin bola o'qitdi. Bugun kunda 4 bola qoldi. 4 bola o'qiyotdi. Bu yil mush yaqinlarda berib, shu direktor bilan, shu kollejning boshlig'i bilan 2-3 soat o'tirdik. Shu bolalarning жағдайын yechib baqdik. Shu kollejda ishlayotgan ma'lumlarni butunlay Qozog'istonda hozir 63 maktabga bolalarni shu abayqa asbobga o'rgatadigan ma'lumlarni aytib etib, ashada talantli bolalarni izlayapmiz. Shu bolalarni qaytadan ashaga aklib, ashada o'qitaylik deyapmiz. Mana yana bir kollejimiz bor, uchilishi bor, Seleznyovo abayqa bizning bolalarni usulga o'rgatadigan bir kollej bor. Uchilishi bor. Uningga tushish intayin qiyin. Intayin qiyin. Nimishki desanglar, bizning yezdagi bolalar talantli bolalar, usulga talantli, lekin men kelgandiki tushamaydi uningga. Shu tushish uchun o'tgan yili biz shu bolalarni yezdagi bolalarni Olmutiga aklib, mashada o'zimiz o'gitib, undan keyin abayqa shu uchilishiga, shu o'qiydigan yerga kirgizaylik deb ishlarni boshlab qo'ydik. Hozir bolalar bilan shu ishlarni mang'izyapmiz. Unda ishlarni tanjiq, lekin bizning ishimiz faqat shu millatimizga, abayqa madaniyatimizga, abayqa maktablarga, olimlarga, sportchi bolalarga kichikkin yordam qilaylik deb shuning atrofida ishlayapmiz biz bugungi kunda. Olmutning umumiy nufusi qanchalik? Buning orasida Uyg'urlar qanchalik? Olmutoda va Qozog'istonda ikkiga bo'laylik. Asli shu Qozog'istonda bugungi kunda 320 mingga yaqin statistik bo'yicha Uyg'urlarimiz bor deyapti. Buning ichida ko'pisi Olmuti oblasti, Olmutining Olmuti viloyati deymiz. Shu yerda Yerkatda, Uyg'ur nayada, Amgakchi Qozoq nayada, Talg'ar nayada Uyg'urlar yashayotgan 4 naya bor. Mayda Uzunag'ach degan bir yerimiz bor. Shu yerda Jambul nayasi, yerda ancha jiq emas, bir 5 mingga yaqin Uyg'urlar bor. Asli ko'proq 150 mingga yaqin shu Olmuti viloyatida bor Uyg'urlar. Olmuti o'zidimi где-то bir 150 ga yaqin Uyg'urlar yashayotdi Olmuti o'zida. Olmuti o'zida bo'lganda bir Sulton Qurg'on bir yer bor.
Şu yerде Uyg'urlar көп yaşап atқан Заря Востока дейміз. Şu Заря Востокада бар. Дружба деген достық мәліміз бар. Еді бар. Медеуов Наясы бар. Еді бар. Көпсі мұшу 4-5 еді яқшы тұрып атқан Uyg'urlarımız бар. Бірақ 150 мыңға жақын адам тұрып атыды. Алматыда. Алматының бүтін нопос қаншылық? Адам саны ма бүгін күнде 1,5 миллион деп адам бадап атыды. Біз азыр Қазақстан бойынша бұрын 6-5 орынды тұтқан болсақ, сан бойынша, Қазақстан бойынша. Бүгін күнде біз 4-ші орында. 4-ші орынды болғанда бір башқа мұстақилық алған вақтыда башқа милләтлер, мәселен, немислар, орыслар Россияға көпсі кетіп қалды, немислар Германияға кетіп қалды. Шу азыр ашын қарап біз 4-ші орынға көтеріліп қалдық сан бойынша. Әмді әсілі тұрып атқан Чимкентті біраз ба Uyg'urlar анча көп емес. Тараз деген шәһәрді ба Uyg'urlar анча көп емес. Еді бір 15-20 мыңға жақын адамлар ба, оның артық жоқ. Мен мұш иқынарда Қырғызстанда болдым. Қырғызстанның балла білән ұшырашқанда балла маңа дайды тұрған ака, сіләді Қазақстанды бүгін күнді миллионға иқын, миллиондан ішкәтті Uyg'urlar деп даватыды. Лекен оны азыр өкімет санашыны өткәзді, өткен жылы. Санашыны өткәзді. Санашы өткәзгенде әмді 320 мың деп даватыды. Оныңға біз азыр Қазақты ішіп кеткен Uyg'urlar осы жоқ. Асанлық олаға ішінмәш болмайды, әмді өкімет язды шуны. Лекен саны көпірек болышы мүмкін, бірақ оныңдың төен әмәс. Көпірек болышы мүмкін, оныңдың төен әмәс. Лекен бүгін күнде ешкім мұндақ санақны маңғызмыды. Қырғызстанның балла қақлы Қазақстанның миллионға еқіндайды. Өзбекстанның балла 2 миллион деп қойшы мүмкін. Ездікі балла оланың анчы бір немесі жоқ әмде. Мұндағы асман қарапыл деп қойды, бір 3 миллион деп қойды, бір 2 миллион деп қойды. Лекен сан бойынша 320 мың дейміз, оныңдан сәл жұқыррақ болышы мүмкін. Мен оныңға өкіметқа ішәнмәміз деп дәлемәме азыр бүгін күнде. Әтлікі деп қойсақ, бұл дұрыс әмәсілер санашыны өткәздің оламы. Бірді ярымаш жігіт башылары арқылы кішкен санашыны башлап қоялық деді, бірақ о қамлашмы дей. Бұлым дей. Шының үшін бүгін сан бойынша 320 мың деп ашындақ саны ба. Сіздің hayatınızda, mesela etrafınızda köygen insanlar içinden, яки özünüzden şu Kazakistan'a kilip kıyın küllerini köygen Uyg'urlarning hikayelerini bilemsiniz, mesela nemi kötü, mesela kalkoz vakitte, яки kıyın vakitlarda Uyg'urlar nemi küllerki düşke otlu bu yerde hazır? Mesela bugünkü günde Kazakistan'da yaşap atkan 130 millet var. 130 millet var. Şu 130 milletin içinde Қазақ халқыға ең еқін халық Uyg'urlar. Ең еқін халық. Неміске десеңіз, деніміз бір болатыды бола білен. Тіліміз бір болатыды. Әмді ұрп-әдәтті кішкені бір башқа немлеріміз бар. Лекен көпсі мәшәді абайқы олық вәтән орыш вақтыда 1941-45 жыллада көп милләтлі башқы еләдің кәген мәшә Қазақстанға. Біздің Millet мұшу Қазақла білән Қазақ еді бұрынтын татып ба. Оныңдан кейін 52 жылы Қашқаш вақлада вәттәнден шыққан әдемлер ба. 63 жылы Қашқаш вақлада яны вәттәнден әдемлер қошылды. Оның ішінде 60% ашу вәттәнден кәген әдемлер ба. 40% бұрынтын татып мәшәт тұрып атқан әдемлеріміз бар. Бүгінгі күнде біз қазақ ағындарымыз біле отаған вақтыда біз бұлағдаймыз. Біздік сілә білән еғірчілік татқан милләт башқа жоқ Қазақстанда. Қаншылық қазақ халық ашу ұлық вәтән орышқы баған вақтыда қаншылық қазақ халқының әдемлері кәткен болса, шүншілік біздің әр үйдің 2-3 әркішілер кетіп, шоқшының қайтмады, кәтті. Оның алдыда абайқы
кішкене ату вақлады болып кетті, бір ату болып кетті. Вақлады қаншылық қазақ халқыны атқан болса, шыншылық ұйғыр халқыны атты. Ашашлық бір вақла болып кетті. Хақ найты жық өліп кетті. Қазақланың ішінде бір 2 миллион адам аштың өліп кетті. 2 миллион адам. Біздің халық шула біле тәң өліп кетті. Чоң адамлар бүгін күнді аштақтайды ке. Шу вақлада біз қазақ халқыда, шу вақытыда бізге ұйғыр халық өзінің мөвісіне беріп, неніне беріп, біз білен бөлішетті дейді. Біз шу вақлада бұла мал бақыдыған халық, біз ұйғыр халыққа көш бәген вақла болып кеткен деп, ашындақ біз мұшы иғыршылықтың чық кетті деген чоң адамлар найты яқшы түшінді оны, яғни яқшы білді. Әмді азыр мұшыда бір иғыршылық көдік, абайқы вәтәндәк біздің адамларны итветті, түрміғі солап қойды, яны башқы ішланы біз оны дәлемеміз. Бірақ иғыршылық, қазақстанлық адамлар иғыршылық татқан, иғыршылықтың бірақы татты әмісі Қазақстан. О вақлада көпсі 3 милләт көпсі болған. Орыс, қазақ, ұйғыр. Оныңдың кейін башқы милләтлі мана бір 50-60 жыл болды, аста-аста көп ішкі башылды. Әсілі иғыршылықны татқан ашы 3 милләт мәш Қазақстанда. Тәңі татты әмісі. Оныңға азыр мен Тоқтақұн, Илақұн, езді ішлеген иғыршылық көде деп дейішкен тайын қайын немішке десеңіз, мен мәсәлен өзім езді ішілдім. Мәсәлен, езді бізді әмге қақырманы деген бір нем бады, намы. О намыны ең яқшы ішлеген әдемләк беретті. Ең яқшы ішлеген, ең чоң намы да, Совет Союзы, ең чоң намы. Оныңға, мәсәлен, біздің ұйғыр адамларының ішінде бір 17-18 адам бады. Бүгінгі Қазақстанда 45-ке еқін доктор наук дәйміз. Доктор намзатыны аған адамлар 45-ке еқін адам ба. 300-ге деген докторның ең төбіне 300-ге еқін адамлар ба, намзатыны аған. Кандидатлық намзатын аған әдемлеріміз бар, ішлеп атыды. Алымла, докторла, малим, башқы бір езілады ішлеп атқан әдемлеріміз бар. Найты мұшы яқшы бүгін күнде абай немне бер қойды, мұны шәқсі ішланы бер қойды. Ұядым балырымыз ба, ішлеп атқан балырымыз ба. Ақшысы ба, іші ба, мен атқан іші ба. Бүгін абайқы біздің балырымыз мұшы Қазақстан қанунлары ба, şu kanunni yaxshi kichkin пайдаланмайды. Yaxshi kichkin пайдаланмайды. Şunu пайдаланыш керек. Şunun için inayat hazır kelip biz köprek ballar bilen muşunun atrapında işlep atımız. Ballar sizlerge yol torap atkan hiç kim yok. Bırak sizler kichkin özаңla boşluk kıvat sizler. Mesela okup atkan vaxtıda mana 63 mektep kançılık ballarımız okup atıdı. Şu ballarının içinde köpsü men yukarı institut barmay okumayım degen ballar var köpsü. Vay boldu dadamның енді etizdi işley, apamның енді sodugarlik qılay деген балламы жық ба. Шуның бүгін күнде ашланың кішкені ярдам қылып біз оқышқы баса, балlarımız, яқшы балlarımız болса, faqat Қазақстанда емес, Түркияға басын, Америкаға басын, Англияға басын, şu çoğ memleketler berip, bilim elip, мәшәгі mutaxassis kelip, болып мәшәк кәсаңла ішлесаңла найт яқшы болды деп шының атрапыды ішлеп атмыз біз ма. Мен мәселен еқынарда Ирландия мемлекетінің бір ұйғыр мәдениет мәркізінің раисы болып кәген бір кіші. Şu adam Almut'u kəlgən ki, bұрын өзі Almut'u туған ki, azır 30 жылғы еқін Ирландия тұрды ке bu adam. Şu adam bile mən uçraşdım. Balla məşə turğana qamışda bir adam kəpdi. Şu adam bile bir kiçkin otasınız dedi. Ben otadım şu adam bile. 1-2 saat otadım. Bu adam mən dedim bununla. Sizler faqat bizni bir baldın asangla, şu 5 memleket bolsun, 10 memleket bolsun. Қазақстанды məktəblə, Қазақстанда Uyğur məktəblər var. Başqa heç nə də yox. Mən davatmə aşı balla hazırkı күндө şu Medeniyet Merkezi'nin atrapıda işlep atkan balla, kurultay katmışıp atkan balla. Mən dedim mümkün sizler bilen, mən işlememe kurultay bilen. Menin məqsədim kiçkin başqa. Bırak bardıgan
çoğumuz bir hemimizden. Hemimiz meyge barımız, hemimiz. Aşını oylavatımız. Bırak yollarımız kiçkin başkaça. Sizlerin mening meyde yolum, sizlerin meyde yolunla. Bırak maqsadımız bir. Şu maqsadni o'rindash uchun bizga bugungi kunda nayt bilimli kadrlar kerak. Şu kadrlarni biz meyde hammasini o'qitamaymiz. Aşı sizlar aşınga yordam qilib bersanglar, undan ortiq sizlardan hech kim kerak emas deb men shu bütün dünya yüzüge berayotgan bizning bolalarning radiosiga ochiq murojaat berdim hammasiga. Hammasini so'rdim, bolalar sizlar shu kelajakda Qozog'istonning atrofida, O'zbekiston, Qirg'izistonda, Turkmenistonda, Ozarbayjon, boshqa musulmon hukumatlarning ichida Uyg'urlarning tili qolsin desanglar, Uyg'urlar mashada yashasin desanglar, Uyg'urlarning kadr bo'lsin mashada, maktablar saqlanib qolsin desanglar, sizlar bizga yordam qilinglar. Aşı yardımınla bir başka yardım kerak emas sizlarga. Özümüz yeshib olamiz. Sizlar faqat o'qib beringlar. Bugun kunda shuni anglab, Turkiyada yashayotgan Uyg'ur bolalarimiz nayt yordam yaxshi beryapti. Men hammasiga chiqib dalamayman uni hozir. Balla to'g'riliq, dalamayman. Lekin balla nayt yaxshi yordam qilyapti. Shundaq yani bir 2-3 mamlakat yordam qilib bersa, men hozir Amerikada kelayotgan odamlar bilan ishlayapman. Men dedim, men sizlarga Qozog'istonda yordam qilib berman. Biroq sizlarning aqchanglar kerak emas menga, pulinglar kerak emas menga. Sizlar 3 bolamni yilda Amerikada o'qitib kelinglar, qaytadan Qozog'istonga qaytarib beringlar. Boshqa hech kim kerak emas sizlarga. Ishlayotgan atrofimizda bolalar biri aqchi kopek olmaydi aqchini. Haqsiz ishlayotgan bolalar. Shuning uchun shu chet elda yashayotgan Uyg'urlarning kuchi yetidi deb o'ylayapman. Kichikdan bizga yordam qilib bersa, nayt yaxshi bo'ladi. Bugun kunda o'zimizning millatni ko'tirish uchun masalan olimpiadaga berish kerak. Olimpiadaga bir mana bu Uyg'ur Qozog'istonda bo'lsin, Qirg'izistondan bo'lsin, O'zbekistondan bo'lsin, vatandan bo'lsin, men Uyg'ur balka, shunday bal balka deb desa, qanchalik ko'tirib qo'ydi. Mana tunugun bir qizimizni Italiyaga aytdik. Usulga. Bu qiz 2 Uyg'ur usul bilan Italiyaga bordi. Katta tunugun. Жағдай turmushi intayin ig'ir. Lekin men shada og'inlarimni yig'dim. Qo'ydim, nimni savolni bolalarga yordam qildigan qizga berib ashada Italiyada 2 usul Uyg'ur usulini ko'rsatdik. Dunyo yuzi qaraydi ekan buni. Chiqinglar aqchanglar dedim. Bolalar chiqirib, bugun samolyot bilan uchib ketdi bu qiz. Hozir yani sizning oldingizga yana bir qizimiz keldi. Bolgariya degan mamlakatga yani bir aşında konkurs ketib bardı bir kızımız. Ben dedim bir ay kaldı. Ben dedim hech qanday qayqimanglar. Tapmiz aqchini barsiz. Biz qanchalik mayada bir-birimizni maqtab jursak, voy men yaxshika, sen yaxshika desak, undan hech kim chiqmaydi. Biz sirtqa chiqishimiz kerak. Haq boshqa millatlar ko'rish kerak bizni. Boshqa millatlar mushlarning madaniyati mushundaqqa, mushlarning sportchi bolalar mushlarning olimlari mushundaqqa, shu balları qanday yaxshi o'qiyotdi desak, bizni to'niydi. Shuning uchun mushning atrofida biroz ishlayapmiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi Hayot shohidlar programmamiz mushayda oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qatimliq sonimizni ko'rishaylik.